Amen. Praise the Lord. Kiitus Jumalale. Amen. So let me ask you a question today. Ma küsin su käest midagi täna. Do you all know about the Hebrew calendar? How many following the Hebrew calendar? Olete tuttavad Heebrea kalendriga, kui paljud teist jälgivad võib-olla seda? How many of you? Kui paljud teist teavad, mis aasta praegu Heebrea kalendri järgi on? The Jewish calendar. She knows the year, Praise the Lord. 5786. Okay. She was following us. Okay. Yeah, that's So also true. we the slides up. Yeah. Okay. So today I'm going to talk about the title is Prophetic Marker, Heaven Invading Earth. Minu pealkiri on täna selline, prohvetlik tähis, taevas tungib maa peale. Amen. Amen. We are called to be a prophetic church. Me oleme kutsutud olema prohvetlik kogudus. And we must understand where are we in God's calendar. Ja me peame mõistma, kus me oleme Jumala kalendris. You know, on the 26th of September, 24th of September, 22nd, sorry. 22nd of September Yes. was Rosh Hashanah. Ja. 22. septembril tähistati Rosh Hashanat, It's a new year, a Hebrew new year. mis on siis Heebrea kalendri järgi uus aasta. And as children of God, we must understand the time and season, what God is speaking Ja to us. Jumala lastel me peame mõistma aegu ja ajastuid ja mida Jumal meile We have kõneleb. stepped into the Hebrew year of 5786. Ja me tõesti oleme astunud nüüd Heebrea kalendri järgi aastasse 5786. And it is good that we pause and understand what is God is speaking to us. Ja on hea, kui me peatume hetkeks ja vaatame, mida Jumal meile räägib. Just like a normal regular calendar, which we call the Gregorian calendar. Täpselt nii nagu Gregorianuse kalender, mille järgi me tavaliselt elame, eks ole. We call it 2025, Meil on right? praegu aasta 2025 How many following Gregorianuse me? kalendri järgi. Kui Right? paljud This is teist, 2025. täna on 2025 aasta, eks This ole. is a Gregorian calendar. See on Gregorianuse kalender. But in the Hebrew calendar, Aga Heebrea kalendri järgi it is 5786. on aasta 5786. And whenever we come to year end, you know, we are coming to a year end already so fast. Ja, aasta 2025 hakkab kohe-kohe lõppema, nii ruttu juba. This morning I was talking to Pastor Joyce was saying, you know, it's 27 already. We need to prepare for 26. 26, is it? Yeah, 26, yes. You are earning ahead Yeah. of it. Okay. Et So, me and we need to rääkisime, prepare for the schedule. me rääkisime Pastor Joyce'iga täna hommikul, et varsti on aasta 2026 meie kalendri And järgi I was vähemalt thinking- ja siis me mõtlesime, et me peame mingi ajakava kohe paika panema varsti. And I was telling her, wow, it's so fast end of September already. Ja siis mõtlesin, et september on juba läbi peaaegu, et We are coming to Christmas soon. varsti on jõulud. So fast the year is passing by. See aasta läheb nii ruttu mööda. I don't know whether you feel or not, Ma ei tea, kas sina tunned seda? but I feel that we just celebrated Christmas. Jaa. Aga mulle Few months tundub, et ago. me just tähistasime jõule, nagu oleks eile olnud. Right? So whenever we come to a year end, we try to ponder on things over that past year, what has happened in our life. Ja tavaliselt, kui me jõuame kuskile aasta lõppu, siis me ikka mõtleme, et mis aasta jooksul meie elus juhtunud on. And often we want to make goals Ja tihti of that year, the new year. ja tihtipeale on tavaks see, et me seame endale eesmärgid uude aastasse. We want to see a fresh start in our life. Me tahame näha oma elus värsket algust. How many do that? I do that. Mina teen seda, kui paljud teist teevad seda? Amen. Yeah, praise God. Kiitus Jumalale. And here we need to understand the new Hebrew calendar is also a time that we need to listen what the Spirit of God is saying to the whole earth. Aga praegu, kui vahetub, eks ole, uus aasta on käes Heebrea kalendri järgi, ka meil oleks aeg kuulata, mida on Issand rääkimas tervele maailmale. This is a prophetic year. See on prohvetlik aasta. The Hebrew calendar is also called the Jewish or Hebraic calendar. Heebrea kalendrit nimetatakse ka juudi kalendriks. It's different from the daily calendar that we use. Et see erineb sellest kalendrist, mida meie iga päev kasutame. But the Hebrew calendar carries a very deep spiritual meaning. Samas on sellel Heebrea kalendril väga sügav vaimulik tähendus. You see, the Hebrew New Year 5786 is not just a number. Nüüd see aasta 5786, see Heebrea juudi uus aasta ei ole lihtsalt mingi number. It marks a prophetic season
and divine opportunity to realign our lives. vaid see tähistab siis uut hooaega ja Jumalalt antud võimalust, et me saaksime oma elud taas Jumalaga ühele joonele seada. And we step into God's purposes, into what He has prepared for us in that new year. Et me saaksime astuda Jumala eesmärkidesse, sellesse, mis on meile valmis pannud sellel uuel aastal. As children of God, the body of Christ, the ecclesia, Jumala lastena, Kristuse ihuna, ekleesiana, we must recognize the time and season. peame meie ära tundma neid aegu ja ajastuid ja mõistma neid. Just like the tribe of Issachar. Täpselt nii nagu Issaskari suguharu. You see, the tribe of Issachar, they understood the time and season. Nemad siis Issaskari pojad või see suguharu siis mõistsid aega. We see that in 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Esimene ajaraamat 12 ja salm 32, vabandust. Ei, 33 on eesti keeles, vabandust. We see that the word of God says that Issachar man who understood the time and season. Nii, esimene ajaraamat 12.33 ütleb Issaskari poegadest, kes aega mõistsid. Issachar was a generation who were carrying spiritual watches in their hand. Issaskari poegadel olid nii-öelda vaimulikud kellad, käekellad. They know when and what to do. Sest nad teadsid, mida ja millal teha. And we are a prophetic church. Meie oleme prohvetlik kogudus. We are a prophetic generation. Me oleme prohvetlik põlvkond. And we must understand where God is leading us. Ja me peame mõistma, kuhu Jumal meid juhtimas on. The beginning of the Hebrew calendar 5786 is not just another date. Nüüd see uus aasta Heebrea kalendris 5786, see ei ole järjekordne aasta lihtsalt. It's a prophetic marker for you and me. See on prohvetlik tähis sinule ja minule. This is the season God is calling us to seek God's heart. See on see aeg, kus Jumal kutsub meid üles otsima Jumala We südant. need to align in God's purpose. Me peame joonduma Jumala eesmärgiga. There's a revival, a wind of revival that is blowing through nations. Rahvaste seas on puhumas ärkamise tuul. How many are following the recent events about Charlie Kirk, Kui who paljud just teist, passed on, was kui paljud- assassinated? Kui paljud teist on kursis Ameerikas elanud Charlie Kirkiga, kes tapeti niimoodi julmalt? You know, he was a political activist. Ta oli poliitaktivist, He was an entrepreneur. ta oli ettevõtja. He reaches out to debate young people on pro-life. Ja ta pidas debatte noorte inimestega enamjaolt ülikoolides, rääkides sellest, et elu on väärtuslik. On why abortion is not good. Ja sellest ta rääkis ka, et miks abort ei kõlba kuskile. He debates in universities, campuses on pro-family values. Ta rääkis ülikoolides noortega enamjaolt pereväärtustest. He debates on how the Bible is true. Ja rääkis samuti sellest, debateeris selle üle, et piibel on tõene. He shared the gospel in the universities and the colleges. Ta jagas evangeeliumi kolledžites, ülikoolides. Hundreds and thousands of students will come one by one to debate with him. Ja sadu tuhandeid üliõpilasi tuli siis temaga debateerima üks ühele. But some were not happy about him. Mõnedele ta loomulikult ei meeldinud. We read 3 weeks ago, he was assassinated. Ja Shot. 3 nädalat tagasi võisime lugeda, kuidas ta tulistati, lasti maha. But something powerful happened. Aga midagi juhtus, midagi väelist juhtus seejärel. Because of his death, Tema surma many läbi rose up tõusid paljud üles. in US, USA-s siis. in Europe, Ja Euroopas ka. in many parts of the nations. We see people rising up. Tegelikult paljudes maailma paikades me näeme, kuidas rahvas tõusis selle peale. Thousands, hundreds and thousands of people. Tuhanded, sajad tuhanded inimesed. They have come to a place where enough is enough. Nad jõudsid paika, kus nad ütlesid, et küllalt on küllalt. We want to see God move Me tahame näha Jumalat in liikumas our nation. oma rahva seas. And a revival has just sparked throughout the whole world. Ja tegelikult algas kogu maailmas ärkamine. See, Rosh Hashanah means the head of the new year. Rosh Hashanah on siis uue aasta algus. It is celebrated as Israel, as a Jewish new year. Ja In seda Israel. tähistatakse siis Iisraelis kui juudi uut aastat. And it's a year of starting a new year. Ehk siis algab uus aasta. It is celebrated on the 22nd of September. Ja tänavu on siis see 22. septembril tähistati seda. And as sons of Issachar, we need to understand.
ja Isaskari poegadel me peame mõistma, the times what the nation is going through. millest rahvas läbi läheb. I believe many of you are sitting here and you want to know what is God speaking to Estonia. Ma usun, et paljud teist, kes me siin istume, me kõik tahame teada, mida Jumal Eestile räägib. Am I right? On mul õigus? We are praying for Estonia. Me palvetame Eesti eest, eks ole. We want to see a revival in Me Estonia. tahame näha ärkamist Eestimaal. We want to see the power of God in Estonia. Me tahame näha Eestimaal Jumala väge. We want to see missionaries, leaders rise in Estonia. Me tahame näha, kuidas Eestimaal tõusevad missionärid, juhid. Because Estonia is going to be a mission base to Europe. Sellepärast, et Eestist saab selline missioonibaas, kust läkitakse välja missionäre Euroopasse. So as a prophetic church, are we walking like sons of Issachar? Nii et prohvetliku kogudusena, kas me käime nii, nagu peaks käima Isaskari pojad? Do you know in 1 Chronicle chapter 7 verse 1-5, Esimene ajaraamat 7, salmid 1-5. it describes the Issachar generation, the tribe is valiant man. Seal kirjeldatakse Isaskari poegi kui vapraid mehi. The original meaning includes they are strong, discerning and spiritually aware, even including the woman. See It's not only men, it's also including women. see tähendab siis seda, et nad on tugevad, nad tunnetavad asju vaimus ja käivad, eks ole, selles ja see ei tähenda mitte ainult mehi, see tähistab ka naisi tegelikult. The Hebrew translation for valiant man is nii. gibor, Heebreakeelne sõna siis selle kohta on gibor, meaning powerful see tähendab võimsat or mighty. või vägevat. It is often used to describe someone's strength, courage or influence. Seda kasutatakse selleks, et kirjeldada kellegi tugevust, kellegi julgust või kellegi mõju. The sons of Issachar were courageous people Isaskari pojad olid julged mehed, and they were very influential people väga mõjukad inimesed. because the tribes will come and seek for understanding the time and season. Sellepärast, et teised suguharud tulid nende juurde ja küsisid nõu siis aegade mõistmise kohta. The word gibor, See sõna gibor, it means warrior, see tähendab sõdalast, it means champion, see tähendab championit, it means giant, see tähendab hiiglast, it means valiant man. vaprat meest. See, the sons of Issachar are described as meaning they are spiritually strong, Ehk siis Isaskari pojad olid vaimulikult tugevad, courageous, nad olid julged, discerning. oskasid asju ära tunnetada. They are not only just physically strong, Mitte ainult ei olnud füüsiliselt tugevad, but they are spiritually strong. nad olid vaimulikult tugevad. So when the scripture says valiant man, Nii et kui piibel räägib meile vapratest meestest, it's talking about people who are capable, influential, siis see räägib inimestest, kes olid võimekad, kes olid mõjukad and are equipped to understand the purpose and act boldly, not just an ordinary man. ja kes mõistsid eesmärke ja tegutsesid vaprasti, mitte nagu tavalised inimesed. So everyone who is sitting here, Nii et igaüks, kes me siin istume, you are not ordinary people. sa ei ole tavaline, You are extraordinary. sa oled eriline, You are special before God's eyes. sa oled eriline Jumala ees. Tell the person beside you, Ütlen oma naabrile siin, you are extraordinary. sa oled eriline. Don't be shy. Ära nüüd häbene, eks ole. Sa oled eriline. Yes, that's what the scripture says. Nii ütleb pühakiri. I believe when we understand the time of God, Ma usun, et kui meie mõistame Jumala aegu, it helps us to position ourselves Siis- spiritually meil on kergem positsioneerida ennast vaimus and equip to us to understand God's purpose and act boldly. ja see aitab meil mõista Jumala eesmärke ja julgesti tegutseda. It also helps us to position ourselves See aitab meil ennast positsioneerida even financially, ka finantsiliselt and also God's given assignment in our life ja see aitab meil täita Jumala antud ülesandeid oma very elus accurately. väga täpselt. It gives us clarity to move in alignment with what heaven is doing. See aitab meil joonduda selgelt sellega, mida taevas teeb. It's like we are taking the road where God has purpose for us Jumalal on meie jaoks eesmärk ja me käime mööda seda teed, mis on eesmärgipärane for this particular season. sellel teatud ajastul. How many of you want to walk
according to the season kui God has paljud put in our life. teist tahavad käia joondunult Jumalaga, selle aja järgi, mille Jumal All on of paika us. pannud, kõik me tahame seda. You see, the Hebrew calendar 5786, Nüüd see Heebrea kalendri aasta 5786, the letters nii. the letters also function as numbers. Kas te teate, et Heebrea tähestikus funktsioneerivad tähed ka numbritena? And in the Hebrew calendar, is a system called gematria. What? Gematria is called gematria. Gematria. Okay. Et siis see Heebrea kalendrisüsteem, seda nimetatakse gematriaks. So each Hebrew letter has a numerical value. Nii et igal Heebrea tähestiku tähel on ka selline imeväärtus. Each number carries a symbol. Numbriline tähendus ja iga number kannab endas sümbolit. Often used to reveal spiritual or prophetic insights. Ja see ilmutab tihtipeale vaimulikke prohvetlikke asju. For example, 5. Näiteks võtame number 5. You see the sign up. 5. You see the sign beside the number 5. Selle kõrval on üks märk, näete seda? It represents grace, revelation, and the breath of God. That is the meaning of that sign. Is that like a Hebrew letter? Yes, a Hebrew letter. Ja, et see on nagu, It's also a letter and a number. et see on Heebrea tähestiku täht ja samas ka number ja see number 5 siis on hei, mis sümboliseerib armu, ilmutust ja Jumala hingust. It is called Hey, often symbolized at God's presence and revelation. See sümboliseerib siis Jumala ligiolu ja ilmutust. Number 7 Number 7, järgmine selles It is- aasta arvus. called as Zayin, Selle nimi on Zain, which represent sword, covenant, fire, and spiritual warfare. sümboliseerib siis mõõka, lepingut, tuld ja vaimset sõjapidamist. That alphabet Zayin is linked to the authority and spiritual power. Ja see täht siis, Zain, seda seostatakse vaimuliku meelevallaga. Number 8, Number 8, jah. it is known as Chet. See on Chet. It represents new beginnings, fresh life, and an open doorway. See sümboliseerib uusi algusi, värsket elu ja avatud ukst. And last is Number 6. number 6, yes. Ja. Siis on number 6. Now wait, Chet often signifies life Tegelikult- beyond the natural. Number 5 juurde või 8 juurde tagasi. Et see Chet sümboliseerib elu, mis on väljaspool loomulikke piire. It speaks about the resurrection power. See räägib ülestõusmisväest. It interprets as breakthrough. Ja seda tõlgendatakse ka kui läbimurret. And the last one is 6. Ja viimane on siis number 6. It's called Vav. Selle nimi on Vav. And when you look at it, it looks like a hook. Ja kui seda tähe kuju vaadata, siis see on nagu konksukujuline. It represents connection, See sümboliseerib siis ühendust, man, inimest and heaven invading earth. ja taevast, mis tungib maa peale. Vav is a hook in Hebrew. Vav on siis selline konksukujuline täht heebrea keeles. It symbolizes connection and linking heaven to earth. See siis sümboliseerib ühendust ja et taevas ühendub maaga. So when you put the Hebrew numbers together, Kui need heebrea numbrid nüüd kokku panna, something powerful you can see. siis siit võib näha midagi väga väelist. The Hebrew calendar actually declares 5786. See heebrea aasta 5786 kuulutab siis. It speaks of grace, revelation, See räägib armust ja ilmutusest, are joining with covenant fire, mis ühinevad lepingu tulega, unlocking new life and beginnings, avades värske elu ja uued algused. while heaven connects with earth through God's people. Samal ajal, kui taevas ühendub maaga Jumala rahva kaudu. This is the year of widespread revelation. See on laialt leviva ilmutuse aasta. We have stepped into a year of bold and fiery voices. Me oleme astunud aastasse, kus kõlavad vaprad, tulised hääled. Church, look at the nations that around you. Kogudus, vaata ennast ümbritsevaid rahvaid Look at the nations around the world. või vaata rahvaid üle kogu maailma. You are seeing a revival that is taking place. Sa näed, et on toimumas ärkamine Unprecedented doors are going to be open. ja uksed avanevad. Opportunities are going to knock. Võimalused koputavad uksele.
a year of heaven invading earth in power. ja on käes aasta, kus taevas tungib maa peale. You know why? Tead miks? Let's look at Romans chapter 8 verse 19. Vaatame roomlastele 8:19, vabandust, roomlastele 8:19. It says, for even the whole creation, all nature waits eagerly of the children of God to be revealed. Ütleb nii, sest isegi kogu loodu, ehk siis kogu loodus, ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. All creation Kogu loodu itself is anticipating the manifestations of the sons and daughter of God to be revealed. ootab pikisilmi Jumala tütarde ja poegade ilmsiks saamist. We are in a season of heaven invading earth. Me elame ajal, mil taevas tungib maa peale. A time when God's presence, power and purpose are manifesting in the natural realm. Me elame ajal, kus Jumala vägi ja tema eesmärk ilmuvad loomulikus sfääris. We have entered into a Hebrew calendar 5786, a prophetic season marked by grace. Me oleme astunud Heebrea kalendri järgi aastasse 5786 ja seda sümboliseerib Jumala arm. Covenant fire, Siin on lepingu tuli, new beginnings and heaven invading earth. uued algused ja see, et taevas tungib maa peale. This is not just a calendar date. See ei ole mingi lihtne kalendriaasta. It is a divine appointment for God's purpose to manifest on earth. Jumal tahab oma eesmärke siin maa peal juba ellu viia. Creation itself is waiting for the ecclesia to rise and be revealed. Sellepärast kogu loodus juba ootab ja ägab ootuses, et ekleesia ehk kogudus, Jumala lapsed, tuleksid ilmsiks. The governmental body of God Kogudus on siis Jumala valitsusorgan to rise and operate in alignment with heaven. ja see peab tõusma ja hakkama tegutsema ühel joonel taevaga. Releasing his presence, power and purpose in every sphere of life. Vabastades Jumala väge, Jumala ligiolu, Jumala eesmärki kõikides elusfäärides. Whether you are excited or not, I am excited. Kas see tekitab sinust põnevust või mitte, minust tekitab küll. Because I am waiting to see the power of God to sweep over this nation. Sest et mina ootan, et Jumala vägi pühiks üle kogu It selle is maa. time for God to release heaven over this earth. On aeg, et Jumal vabastaks taeva selle maa üle. And it has already started. Ja see on juba alanud. The winds of God are blowing into these nations. Jumala tuuled on puhumas rahvaste seas. There are three things that are going to take place in this season. Ja sellel ajastul leiab aset 3 asja. Firstly, we're going to see creation. Esiteks me näeme kogu seda loodut, God bringing heaven to earth. kus Jumal toob taeva maa peale. Genesis chapter 1 verse 1 to 4. Esimene Moosese esimene peatükk, salmid 1-4. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ütleb, alguses lõi Jumal taevad ja maa. The earth was without form, void, and darkness was on the surface of the deep. Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Then God said, let there be light. Ja Jumal ütles, saagu valgus. And there was light. Ja valgus sai. God saw the light that it was good. God divided the light from the darkness. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Now listen. Kuula nüüd. In the beginning, the earth was formless. Alguses oli maa tühi ja paljas ja sisuliselt vormitu. The earth was empty. See oli tühi. Darkness was hovering around the earth. It was covered. Ja pimedus oli maa kohal. This represents chaos, See esindab kaost. disorder, Seal ei olnud korda. potential unfulfilled. Potentsiaal ei olnud täide viidud. How many of you know that you have potential, but Kui palju- there are things that unfulfilled in your life? Kui paljud teist teavad, et teil on potentsiaali, kuid teie elus on asju, mis ei ole veel täide läinud? Yes, I agree. Many here. Ja, Yes. paljud meist, just. But God's Spirit was present. Aga Jumala vaim oli seal kohal He was hovering around the waters, ja see hõljus on the vete waters, kohal. showing His power and presence were ready to bring structure and life. over earth. Näidates,
et Jumala vägi, Jumala ligiol olid valmis siis looma korda, looma struktuuri maa And peal. then God spoke, Ja siis ütles Jumal, let there be light. saagu valgus või valgus ole. And light appeared. Ja valgus sai. Immediately showing that God's word brings life, Ja see näitab meile, et Jumala sõna toob esile elu. clarity, See toob esile selguse. authority. See toob esile meelevalla. By separating the light from the darkness, Kui Jumal eraldas valguse pimedusest, God created order from chaos, siis sellega lõi Jumal korra. Ta lõi kaosest korra. establishing boundaries, Seadis paika piirid. establishing purpose. Seadis paika eesmärgid. Church, we have stepped into a season Kogudus me oleme astunud ajastusse, where God brings heavenly order into chaos. kus Jumal toob kaosesse taevaliku korra. Is there chaos around you? Kas sinu ümber on kaos? I don't know, Ma ei tea. but you know. Sina tead. It's time for you to speak over your chaos. Sul on aeg oma kaosele I rääkida. got a word for you. Mul on sulle sõna. This is a time where God is going to invade your homes. See on see aeg, kus Jumal tungib su koju. It is time where God is going to invade your personal life. See on aeg, kus Jumal tungib sinu isiklikku It is ellu. time when you're going to see heaven come upon your life so strong. Kus sa näed, et taevas tuleb nii vägevalt sinu elu üle. We are in a season where heaven is going to order chaos to leave. Me oleme ajastus, kus taevas käsib kaosel lahkuda. The Spirit of God and the Word of God is going to be very strong. Jumala vaim ja Jumala sõna on väga tugevad. It is going to bring clarity where there's confusion. Ja need toovad selguse sinna, kus on segadus. How many likes clarity in our life? Kui paljudele meeldib selge, Sometimes we selgus feel elus. cloudy. Vahest on You pilvine, can't think. vahest on pilvine ka meie mõtetes ja me ei suuda mõelda You don't know where you're going. ja sa ei tea, kuhu sa lähed. It's like, a cycle. Morning you wake up, you brush your teeth, you go to work and you come back, you eat your lunch, your dinner, go back to sleep. Nagu tsükkel, eks ole, ärkan hommikul üles, pesen hambad, söön hommikusööki, lähen tööle, söön lõunat, töötan edasi, siis tulen koju, söön õhtust, pesen hambad, lähen voodisse. You know? And on top of that, you will have other problems. Ja siis peale selle on sul veel kuhi probleeme, eks ole. It is a time where we're going to see clarity in where there is confusion. Aga meil on aeg näha selgust seal, kus on segadus. It is time where purpose will take place where there is emptiness. On aeg näha, et tuleb välja eesmärgipärasus seal, kus enne oli tühjus. Sometimes we walk like as though we don't have a purpose in life. Vahest me elame nii, nagu meil polekski elu eesmärki. But it is time. Aga aeg on võtta see eesmärk ette. Purpose-driven life. Meil peab olema eesmärgipärane elu. What is our purpose? Mis see meie eesmärk on? Why were you created? Milleks sa loodud oled? Wake up, go to work. Selleks, et sa ärkaksid üles, läheksid tööle End of the month, take salary, pay your bills. ja siis kuu alguses saad palga, siis kuu lõpuks seda enam ei ole ja siis maksad oma arveid ja Is that your purpose? see on eesmärk või? No, Ei that's ole. not my purpose. See ei ole minu eesmärk. Our purpose is different. Our purpose is going to change. Meie eesmärk on teistsugune ja see muutub. There is going to be vision and clarity in our lives. Meie elus tekib selgus ja visioon. This is a prophetic message for many of us. See on, paljudele meist on see prohvetlik sõnum. There's going to be structure where there is disorder. Seal, kus enne oli korratus, tekib kord. You know what is structure? Teate, mis asi on struktuur ehk kord? Look at this building. Vaadake nüüd seda hoonet. This building, before it was formed, there were structures. Enne kui see hoone täielikult üles ehitati, siis enne oli siin mingid postid püsti, eks ole. Just like God brought order in the beginning. Täpselt nii, nagu Jumal lõi korra algusest peale, He built structures. ta ehitas üles teatud struktuuri. He separated light and darkness. Kõigepealt me loeme, et ta eraldas valguse pimedusest. There was structure. See oli struktuur, see oli kord. God wants to bring structure where there is disorder. Ja Jumal tahab tuua korra sinna, kus on korratus. This is a time for heaven to invade earth. Ja taeval on aeg tungida maa peale. Aligning our lives, our assignment, and the world that is around us Ja meil on aeg joonduda Jumala tahtega. with God's divine order. Meil on aeg joonduda Jumala tahtega. Is there chaos around you? Kas sinu ümber on kaos? My health is very bad. Mu tervis on nii kehv I feel scared. ja mul on hirm. I don't know, I can't find a job.
ja tööd ma ka ei leia I can't do what I can't do. ja ma ei saa üldse midagi teha. Is there chaos? Kas on kaos? God is bringing an order. Kui see on kaos, siis Jumal toob sinna korra. His presence is going to bring change in your life. Jumala ligiolu toob sinu ellu muutuse. Second one, Teiseks, Elijah on Mount Carmel. Eelia Karmeli mäel. Heaven demonstrating power. Ja siin me näeme, kuidas taevas näitab oma väge. We know this story very well. Me ju teame seda lugu väga hästi. I remember the time when I went to Israel. Mäletan, kui ma Iisraelis käisin. I was so excited to go Mount Carmel. Ma nii väga tahtsin minna Karmeli mäele And I saw the statue of Elijah. ja ma nägin seal Eelia kuju. And he's holding the knife, you know, on top of the Mount Carmel. Et seal Karmeli mäe peal on siis püstitatud Eelia kuju, tal on käsi üles tõstetud ja tal on nuga käes. We know the story, what happened. Aga meie teame seda lugu, et mis siin juhtus. How Israel turned their eyes away from God. Kuidas Iisrael pöördus Jumalast ära, kuidas nende silmad pöördusid ära. And how the Jezebel spirit operated in Israel. Ja kuidas Iisraelis tegutses Iisebeli vaim. And Elijah, here in 1 Kings chapter 18 to 20 to 40, you read that Elijah challenged the Baal prophets. Ja siin esimese kuningate raamatus peatükk 18 salmid 20-40 sa võid lugeda, kuidas Eelia esitas Baali prohvetitele väljakutse. It is a time and season where confrontation of Jezebel's spirit, we are in a season. Ja me oleme ka sellises ajastus, kus me peame vastu astuma ja esitama väljakutse Iisebeli vaimule. Elijah said, call all your men, all the prophets, come. Ja Eelia ütles, et kutsuge kõik need Baali prohvetid siia, las need mehed tulevad. If your God is true, ja siis esitas väljakutse, kui teie Jumal on tõene, bring fire from heaven and burn it. Siis las see Jumal laseb tule taevast alla sadada ja siis põletab selle ohvri ära. And here we read the story, we know the story very well. Ja me teame seda lugu väga hästi, eks ole. They started, singing, dancing, clapping hands. Et need Baali prohvetid siis hakkasid sealt tantsima, laulma, plaksutama. The Baal prophets started cutting themselves. Ja hiljem ka ennast lõikuma. But nothing came. Aga midagi ei toimunud, mingit tuld ei tulnud taevast. And Elijah go there and mock them. Ja siis Eelia läheb ja narrib neid natuke. I think you need to sing louder. Kuulge, poisid, laulge kõvemini. Maybe your God is sleeping. Äkki teie Jumal magab, And they got so angry, they started cutting themselves. Ja seal Baali prohvetid vihastasid veel rohkem ja lõikusid ennast veel enam. And here, and they've come to a point, and it was Elijah's turn. Ja siis jõudis kätte Eelia kord. Elijah prepared a sacrifice. Eelia valmistas ette selle ohvrianni. And you know what's the best part? Teate, mis selle He juures took water and threw on the sacrifice. huvitavam Until the Bible said the water was flooded. Et Eelia Flooded the whole altar. Kaevas selle altari ümber, eks ju, kraavi ja lasi selle ohvri üle vett valada. Kui see kraav täis oli. How can you start a fire with water? Kuidas sa süütad midagi põlema, kui see on üdini märg? Right? That's how Elijah operates. Aga Eelia tegi niimoodi. He operates in the supernatural. Sellepärast ta tegutses üleloomulikus sfääris. And God's power came. Ja Jumala vägi tuli. A ball of fire just came and licked the whole. Tuli üks tulekera lihtsalt, võib ette kujutada, ja sõi kõik selle roa ohvri ja isegi selle vee ära. Põletas kõik ära. God showed his supremacy power over Baal. Ja Jumal näitas, et ta on Baalist palju vägevam. He demonstrated for them to see who is greater. Ja Jumal näitas seal selle rahvale, kes on suurem. Church, God's power can separate the supernatural and natural. It can divide. I'm sorry. God's power can cross the supernatural and divide it. Ühesõnaga, Jumala vägi saab spiritual and natural and divide it. Jumala vägi saab siis teha meile teatavaks, kus on vaimulik ja kus on loomulik, ja ta võib selle sinna mingi piiri tõmmata. Heaven's authority can break through earthly system. Ehk siis
taevane meelevald saab läbi murda maistest süsteemidest. Heaven's authority can break through oppositions. See võib ületada vastupanu Heaven's authority can break through impossibilities. ja taevane meelevald muudab võimatud olukorrad reaalsuseks. When God moves, Kui Jumal liigub, His presence and His power manifest visibly in the natural realm. siis loomulikus sfääris on silmaga näha ja tunnetada tema väge, tema ligiolu. How many of you believe that? Kui paljud teist usuvad seda? Amen. Amen. When I was young, I had this book, Agang Bangao. What is that? This prophet named Agang Bangao in Sarawak, Malaysia. Kui ma olin noor, siis mul oli see ühe prohveti raamat, prohveti nimi on Yeah, his name is Agang Bangao. Vot seesamane nimi on. Okay. He's a man of fasting and prayer in the 1960s. Et tema oli siis selline suur paastoja, palvetaja mees, elas või tegutses 60ndatel siis. And there was a revival that broke out in that place in Sarawak. Ja seal Sarawas, kus ta tegutses, tuli esile ärkamine. And when they are praying, God spoke to this man of God and said that there will be 2 balls of fire that will come. Ja ühel hetkel nad seal palvetasid koos ja siis Jumal kõnetas teda ja ütles, et taevast tuleb 2 tulekera. And he spoke to the congregation. He said, today we are going to see, it was a woman's fellowship the first day. Et esimesel päeval oli seal naiste osadus, aga see mees siis ütles seal osaduses, et täna me näeme sellist asja, Up 2 in the tulekera. mountain. And while they were in worship, Ja kui nad olid fire ülistamas, came from the sky, siis tuli taevast alla, fireball. tulekera. And supernatural miracles took place. Ja leidsid aset imelised üleloomulikud Water sündmused. turned into rice and sugar. Vesi muutus riisiks ja suhkruks. God is still the supernatural God. Ja Jumal on ikka veel üleloomulik He Jumal. is able to break every earthly system. Ja Jumal on suuteline murdma mis tahes maailma süsteemi. God operates above the natural laws. Sellepärast, et Jumal tegutseb väljaspool loomulikke seadusi. His authority can intervene any earthly situations. Ja tema meelevald on suuteline sekkuma mis tahes maistesse olukordadesse. Breaking through earthly systems, God can overcome human structures, politics system, social limitations. Murdes läbi mis tahes struktuuridest, Jumal võib olla üle poliitilistest struktuuridest, sotsiaalsetest piirangutest. To accomplish His purposes here on earth. Ja seda selleks, et täide viia oma eesmärgid siin maa peal. And overcoming oppositions, Et olla üle opositsioonidest, spiritual opposition, injustice, vaimulikust opositsioonist, ebaõiglusest. opposition that cannot stop God's plan. God can come in and turn everything around. Ükski plaan ei saa Jumalat takistada, ükski opositsioon ei saa teda takistada, sest ta tuleb ja pöörab kõik ümber. God is able to turn impossibilities into realities. Ja Jumal on suuteline pöörama võimatud olukorrad reaalsuseks. What seemed impossible See, mis tundub võimatu to humans inimesele, in our lives, on meie eludes. whether it's healing, Olgu see tervenemine whether it's provisions, või varustus whether there's a breakthrough in your life that you're believing God for, või sa usud Jumala käest mingit muud läbimurret or a deliverance, või mingi vabanemine, it can happen instantly. see kõik võib sündida silmapilkselt, Because we are in a season of God's supernatural power. sest me elame Jumala üleloomuliku väe ajastus. We are in a season where heaven is going to demonstrate power. Me elame ajastus, kus taevas demonstreerib oma väge. We are in a season where heaven is invading earth. Me oleme ajastus, kus taevas tungib maa peale. See, this is the same principle we see in Elijah on Mount Carmel, Seda sama põhimõtet näeme ka Eelia puhul seal Karmeli mäel, where the fire came kus see tuli taevast from alla. heaven visibly, Ja see oli nähtav, demonstrating God's power. see oli nähtav ja see demonstreeris Jumala väge. Then number 3, Nii, kolmandaks. Peter and Cornelius. Peetrus ja Kornelius. We're going to see heaven's kingdom expanding. Ja siin me näeme, kuidas taevariik laieneb. In Acts chapter 10, Apostlite 10. peatükk. here we read about Cornelius, a centurion. Me loeme siit Korneliusest, sõjaväepealikust. Hold on, yeah. Are we going to read? Yeah, no. It's okay. Okay.
So Cornelius, we see that he is a captain nii et me näeme, et Kornelius on nagu sõjaväekapten või of an Italian regiment. ühe Itaalia rügemendi kapten. And here we read about Cornelius was a feared man of God. Ja tema oli jumalakartlik mees. He was God-fearing. Ta oli jumalakartlik mees. And he was always he always do sacrificial giving. Ja ta oli alati valmis andma ohvriandi Jumalale. He did charities, donations. He tried to help as much people, Ja ta aitas inimesi, tegi heategevust nii palju kui suutis. especially the Jewish community. Eriti juudi kogukonnas. And he always prayed to God. Ja palvetas alati Jumala poole. And the Bible says that he had a vision. Ja piibel kirjutab, et talle tuli nägemus. And in that vision, he saw an angel Ja selles nägemuses nägi ta inglit, who came to say, Cornelius! kes tuli ja ütles Kornelius. Cornelius was so frightened. Ja Kornelius lõi kartma. He said, what is it, Lord? Ja küsib, et mis on, issand? He said, your prayers and your charity have been answered. Ja siis ingel ütleb, et sinu palvetele on vastatud, sinu heategevust on nähtud. Andreas, your sowing is going to open heavens over you and your family. sinu külvamine avab taevad sinu ja su pere üle. Sorry, I'm not saying just for the sake of saying. I'm telling you prophetically. Ma ei ütle ütlemise pärast, ma ütlen It's a sulle, prophetic word for you. see on prohvetlik sõna sulle. God is going to do a major work in your family. Ja Jumal hakkab suuresti tegutsema sinu peres. There is going to be a point of time there is going to be financial freedom in your house. Tuleb aeg, kus teie kojas on finantsiline vabadus. And God is going to make that way. Ja Jumal rajab selle tee. Because God was watching you secretly, you were giving. Sest Jumal nägi seda, kui sina salajas andsid, You and your wife. sina oma naisega. And this is a word for you. Ja see on sõna sulle. Expect for supernatural. Oota ja igatse üleloomulikku. It is coming to you. See on tulemas sulle. Amen. Amen. So here, Niisiis, the angel said, oh, Cornelius, God has seen you. ingel tuli Korneliuse juurde ja ütles, et Kornelius, Jumal on näinud sinu heategusid. The offering that you made, God is going to open a blessing upon your life. Ja Jumal avab sinu elus õnnistuste ukse. And here he's telling, now I want you to go and meet a man called Simon Peter. Ja siis ingel juhatab ta kohtuma Siimon Peetrusega. And I want you to go to his house. Et mine tema kotta või saada keegi sinna, eks ole. And here at this same time, God is giving Peter a vision. Ja samal ajal näitab Jumal Peetrusele nägemuse. And Peter is in the room and he saw this vision Ja Peetrus on seal ülemises toas ja ta näeb seda nägemust. that he was hungry and wanted to eat. Seal nägemuses oli tal kõht tühi, ta tahtis süüa. And he saw the nice white sheet came down. Ja siis ta näeb, kuidas ilus valge lina laskub alla. Not McDonald's. Ei olnud McDonald's. He saw, what do you call that? Four-footed animals, crawling creatures, birds of the air. Ta nägi igasuguseid loomi, elajaid, seal roomajaid, neljajalgseid. And God said, Peter, Ja Peetrus ütleb, või Jumal ütleb Peetrus, kill and eat. verista ja söö. Ayyo, God, what are you talking about? Mis asja sa räägid? Nagu hulluks lähed. How do you want me to eat? Mis sa tahad, et ma siit söön? Siit ei ole midagi võtta nagu. Second time, God spoke to Peter, kill and eat. Ja teine kord, samamoodi. I rebuked that voice. Ja samamoodi teine kord ütleb Jumal, verista ja söö. Ma sõitlen seda häält, tead. This is not from God. See ei ole kindlasti Maybe my Jumalast. own emotions. Äkki on see minu enda emotsioon või midagi, teab. The third time, God said, Ja kolmas Peter, kord, kill and Peetrus, eat. verista ja söö. And Peter said, God, these are all unholy. Ja Peetrus ütleb, kõik loomad on How you expect me to eat? ebapuhtad, ei ole pühad, kuidas ma peaksin neid sööma nagu. And Ei then ole. God said to Peter, Ja siis Jumal ütleb Peetrusele, what you think is unholy is holy for me because I've covered it. kui sina pead midagi ebapühaks, siis see on minule püha, sellepärast, et ma olen selle puhastanud. And the object was taken up to heaven. Ja siis võeti see linna koos kõigi selle sisuga tagasi taevasse. And then Peter couldn't understand, what is this vision God is showing me? Ja siis Peetrus ei saanud aru, et mis asja Jumal mulle just näitas, mis asi see on. What is God? Sometimes we have
visions and dreams. You don't understand. God, what are you talking about? vahest meiegi näeme võib-olla nägemust või unenägu ja me ei saa mitte midagi aru, mis asja Jumal sa mulle öelda Couldn't püüad. you make it more simpler to understand? kas sa lihtsamalt ei oska väljenduda nagu? You know, and here we see Cornelius coming. ja siis tuleb Kornelius või siis And then Peter understood tähendab, that God wanted him to share the Kornelius gospel. saadab mehed Peetruse juurde, kes kutsuvad Peetruse kaasa, viivad ta Korneliuse juurde ja siis Peetrus saab aru, et Jumal tahab, et ta kuulutaks evangeeliumi. And Peter went to Cornelius' household to cut the short short. ja pikk lugu lühikeseks, eks ju. Peetrus läheb sinna Korneliuse kotta He started preaching the gospel. ja kuulutab selle evangeeliumi And something powerful happened. ja juhtus midagi väelist. They were so encouraged, they accepted Jesus Nad as their kõik seal savior. said nii julgustatud, et nad võtsid Jeesuse vastu oma päästjaks issandaks. And the Holy Spirit just fell upon them. ja püha vaim lihtsalt langes nende kõigi üle. Yo, what are you talking? mis asja sa räägid? Holy Spirit, never even baptized yet. Nad ei ole veel ristitud, mis püha vaimust sa räägid? Hey, they are not even Jews. Nad ei ole isegi juudid. They are all Gentiles. Nad on pagana rahvas. What you think can be different of what God is thinking. Sinu ja Jumala mõtteviisid võivad suuresti erineda. And that was a major turnaround for Peter. ja Peetruse jaoks oli see nagu suur ümberpöört. And he said, and people say, oh my God, they are speaking in tongues. ja siis teised seal ütlesid, appikene, nad hakkasid keeltes rääkima. How can it be? kuidas moodi? He said, God wishes to do what we cannot stop God. aga me ei saa Jumalat takistada, Jumal teeb seda, mida ta tahab. And here Peter said, ja siis Peetrus ütleb siin, since they are already baptized by the Spirit, et kui nad on juba vaimuga ristitud, what is that stopping from them to be baptized by water? seal on kirjas, kes võiks vett keelata või mis võiks meid keelata neid veega ristimast, on ju. It was, that was a time and season where there was a real pivotal change in the ministry. ja see oli aeg, kus teenimises ja teenistuses toimus väga suur muutus. It was a pivotal moment of kingdom expansion. see oli väga oluline hetk, kus Jumala kuningriik hakkas laienema. The message went to the Gentiles. sellepärast, et pääste sõnum läks paganatele. God's authority from heaven can transform the entire society. Jumala meelevald taevas on suuteline muutma terveid ühiskondi. His plans are not limited to human rules. Jumala plaanid ei ole piiratud inimeste reeglitega Human traditions, või inimeste traditsioonidega humans' cultures. või inimeste kultuuriga. God's ways are different. Jumala teed on teistsugused. Cultural barrier is an issue. Kultuuribarjäärid on meil probleem, on ju. Sometimes cultural barrier stops us from going close to God. Vahest takistavad ka kultuurilised barjäärid meil Jumalale liginemast. We need Jesus culture. Meil on vaja Jeesuse kultuuri. Amen. Amen. We need that culture. Meil on vaja seda kultuuri. His plans are not limited. Jumala plaanid ei ole piiratud. He can work beyond and above our expectation. Tema saab tegutseda üle meie ootuste. The verse in chapter 10 verse 48 comes right after Peter preached to Cornelius. He saw the Holy Spirit fall upon them. Apostlite 10:48 me näeme, kuidas Peetrus näeb, kuidas püha vaim tuli kõigi kuulajate peale pärast seda, kui Peetrus oli jutlustanud. The Holy Spirit never choose, oh no, I don't want this one. Et püha vaim ei valinud, et selle peale ma langen ja selle peale ei, täna mitte. That's one man do. Aga inimesed teevad niimoodi. That's not what God thinks. Jumal ei mõtle niimoodi. And they were baptized. Ja nad kõik said ristitud. What I'm trying to say is, Mis ma püüan öelda nüüd? heaven invaded Cornelius' house. Taevas tungis Korneliuse kotta The response was immediate. ja see reaktsioon oli kohene And they were baptized by the Spirit. ja nad said ristitud püha vaimuga, They had deep desire to learn more. sest neil oli sügav igatsus aina enam teada Church, saada, õppida. We are Kogudus, in a season me oleme sellises ajastus, that we're going to see cultural transformation kus me näeme muutusi ka kultuuris, among communities. kogukondades. How
we think and behave, toimuvad muutused selles, kuidas me mõtleme, kuidas me käitume. relate one another, aligning with God's purpose. Ja me joondume Jumala eesmärkidega. Spiritual transformation. Vaimne muutumine. Hearts that are open to God, both people. You're going to see people being saved and healed and be delivered. Ja sa näed, kuidas südamed avanevad Jumalale, kuidas inimesed saavad terveks ja vabaks. You know, last week we celebrated Raphael's birthday. Tähistasime eelmisel nädalal Rafaeli sünnipäeva. And it was amazing time. Oli üks imeline aeg. We had a lot of young people. Siin oli väga palju noori. And we had some teachers also. Mõned õpetajad koolist tulid ka. And when they came in here, Kui nad siia tulid, they said this place is different. siis nad ütlesid, et see paik on teistsugune. He said that. They just felt a different. Nad tunnetasid Atmosphere. seda teistsugust atmosfääri. God is doing something. Jumal on midagi tegemas. God is breaking barriers, Jumal on murdmas barjääre. walls of prejudice, Jumal on murdmas eelarvamuste seinu. legal restrictions, Jumal on murdmas igasuguseid legaalseid piiranguid. social norms Igasuguseid sotsiaalnorme. cannot stop from moving God. Need ei saa takistada Jumalal liikumast. New doors and opportunities are going to be opened. Avanevad uued uksed, tulevad uued võimalused. We are going to be influential people. Ja meist saavad mõjukad inimesed. Amen. Amen. And the next one is impact on nations. Edasi on siis mõju rahvastele, eks ole. Entire city and nations can experience revival. Terve linn, terve rahvas saab kogeda ärkamist. We have been praying for Tartu for revival. Me oleme palvetanud, et Tartus tuleks ärkamine. We have been praying for Estonia's revival. Oleme palunud, et Eestis tuleks ärkamine. It is a time where we have stepped into and we're going to see heaven move. See on see aeg, kuhu me oleme astunud, kus me hakkame nägema, et taevas liigub. Amen. Amen. We are in a place where heaven is going to intervene. Ja me oleme selle siis kohas ja ajastus, kus taevas hakkab sekkuma. It is not only going to touch lives. Ja see ei puuduta mitte ainult elusid. It is going to change systems. See muudab süsteeme. It is going to change the community. See muudab kogukondi. It is going to change the culture. See muudab kultuuri. It is going to demonstrate the God's power and truth on a larger scale. Ja see demonstreerib Jumala väge ja tõde suuremal määral. I just want to conclude. Ma lihtsalt teeksin kokkuvõttes. We are right now at a threshold of 5786. Me oleme selle Heebrea aasta 5786 aasta lävel, eks ole. We have stepped into our prophetic season. Ja me oleme astunud prohvetlikku ajastusse. This year carries the breath of God's grace. Ja see aasta kannab endas Jumala armu hingust. The covenant fire of His authority. See kannab endas Jumala meelevalla lepingulist tuld. The doorway of new beginnings. See kannab endas uute alguste ust. And the connection of heaven Ja invading earth. ühendust taevaga, mis tuleb ja tungib maa peale. Issachar knew the time and season. Isaskari pojad teadsid aegu ja ajastuid. They knew what Israel should do. Nad teadsid, mida Iisrael peaks tegema. Today God is calling you. You are sons of Issachar. Täna on Jumal sind kutsumas teid kõiki. Teie olete Isaskari pojad ja It is tütred. time the church learn to discern the Spirit of God. Kogudusel on aeg õppida ära tundma Jumala vaimu. Creation itself is crying, where are the sons and daughters of God? Kogu loodu hüüab juba, kus on Jumala pojad ja tütred. They are coming out of the caves. Jumala pojad ja tütred on koobastest välja. All the training God has equipped, and He's going to release them out. Jumal on Jumala poegi tütreid treeninud, varustanud ja nüüd on Jumal nad vabastamas. Church, the world is not waiting for another program, Maailm ei oota järjekordset programmi, eks ole, another event, või järjekordset sündmust or või another tradition. järjekordset traditsiooni. It is waiting for the ecclesia to rise up. Maailm ootab, et ekleesia tõuseks üles. You are a governmental body of Christ. Sa oled Kristuse valitsusorgan. We carry heaven's authority. Me kanname endas taeva meelevalda Heaven's authority flows through our mouth. ja taeva meelevald voolab meie suu kaudu. 5786 is a prophetic marker for us. 5786, see on meie jaoks prohvetlik tähis. Heaven is invading earth. Taevas on tungimas maa peale. Let's pray. Palvetame.
Hallelujah. Ramasara makabaranda rabaseredi brekede. Today God is calling his church to rise. Jumal on kutsumas oma kogudust üles tõusma. Rise in grace. Tõuse armus. Burn with the covenant fire of God. Põle selle Jumala lepingulise To tulega walk into this new door. ja astu uuest uksest sisse. To manifest his kingdom. Näita tema kuningriiki. Let us respond as a ecclesia. Meie kui ekleesia peaksime vastama sellele. We are the valiant one. We are the strong men. Meie oleme need vaprad, meie oleme need tugevad mehed. We want to trust, Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ja me usaldame, et issand, sinu kuningriik, tulgu sinu tahtmine sündigu nagu Release taevas, your nõnda ka maa peal. assignment, oh God. Vabasta oma ülesanded, issand. Release, oh God. Anna need kätte, issand. We declare and decree, oh God, Ja me kuulutame, issand. that today we are stepping into that season, oh God. Et täna me astume sellesse That we ajastusse are moving into new things. ja me liigume uutest asjadesse, Where we are going to see the supernatural power of God just moving in our families, kus me näeme Jumala üleloomulikku väge liikumas meie workplace. peredes, meie töökohtades, our children's life, meie laste eludes, our ministries, meie teenistuses, our businesses. meie äris. Heaven is going to invade in the name of Jesus. Taevas tungib kohale. Father, we thank you, God, for this Isa, me evening. täname sind. Thank you, God, Tänu sulle, Isa. that you are invading earth. Et sina This is a tungid maa peale, prophetic marker for us. see on prohvetlik tähis meie jaoks. We are standing as a church. Meie seisame kui kogudus. We are standing as sons of Issachar. Come on, church, just pray in the spirit. Palveta koos minuga vaimus. Pray, say, Seisame, God, I want to be part of this movement. ütle, issa, ma tahan olla osa sellest This is a liikumisest. prophetic word to the church. See on prohvetlik sõna kogudusele. It's not only for the church, for the whole of this nation and nations above. See on tegelikult sellele rahvale ja teistele rahvastele ka. Because we are going to see the power, the demonstrating power of God like never before. Sest me näeme Jumala väge nagu ei iial varem. Come on, let's pray in the spirit. Palvetame vaimus. Let heaven invade earth. Las taevas tungida maa Let peale. heaven walk into our homes. Las taevas tulla meie kogudusesse. Major revival is going to outbreak in this church. Selles koguduses sünnib A suur major ärkamine. revival is going to Suur outbreak in this ärkamine church. sünnib It selles is going to come koguduses. suddenly. Ja see tuleb äkitselt. It is going to come See suddenly. tuleb äkitselt. Because I've called this church as an epicenter. Sest ma olen kutsunud selle koguduse olema It is a epitsenter. training ground See on treeningväli, where I'm going to build my people. kus ma ehitan üles oma And I'm inimesi going to send them forth ja ma saadan nad to välja, set my people free. et nad vabastaksid minu Yes, rahva. Nehemiahs are going to rise. Nehemjad tõusevad siit, Esthers are going to rise. Estrid tõusevad siit, Joshua and Caleb are going to rise. Joosud ja Kaalepid tõusevad Yes, siit. many will birth out of this place. Paljud tulevad esile Even sellest the paigast. international community are going to rise from this place. Rahvusvaheline seltskond tõuseb siit It paigast. is time and season. See on see aeg, Listen to the sound of heaven. kus me peame kuulama taeva heli. The wind is blowing. Tuul puhub, The wind is blowing. tuul puhub A major awakening is taking place. ja leimas on aset suur ärkamine. Great awakening taking Suur place. ärkamine on leidmas aset. There are supernatural healings are going to take place in this church. Siin koguduses leiavad aset üleloomulikud tervenemised. People are going to come in and supernaturally be healed because of the glory of my glory. says the Inimesed Lord. tulevad ja saavad üleloomulikult terveks sellest, et Jumala kirkus on selles paigas. I am raising a new generation Ma tõstan üles uue põlvkonna, that will bring my glory mis toob esile minu kirkuse, not only to Europe, mitte ainult Euroopasse, but to many other parts of the nation. vaid paljudesse teistesse rahvastesse. And I will bring them even to Sri Lanka, Ma toon nad Sri Lankani välja, Nepal, Nepaali, Indonesia. Indoneesiasse viin nad. Doors are going to be opened, reopened. These doors, Uksed avanevad taas. dust the old wells of revival. Kaeva- Dust the old wells of revival. Kaevame uuesti välja need vanad ärkamise kaevud. Because the water level is rising in this church. Sellepärast, et selles koguduses on veetase tõusmas. Hallelujah. Ramosaraba kabarando roboseredi ba kabarama ba 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 ba.
Thank you, God, for this day. isa, me täname sind selle päeva eest We surrender this time into your hands, ja oh anname God. selle aja sinu kätesse. We worship you, God. Ülistame sind, isa. In Jesus'